Sejahtera niki adik-adik sami Becik guru. Nggih, sing mangke iraga jadi ngajahin inggih wangun kunang nggih. Nggih, sing mangke iraga jadi lataran materi inggih wangun kuna. Wangun kuna punika sanering mawit ring bahasa Indonesia nggih punika bentuk kata. Nggih, laris ring kuna punika inggih punika kecap ini alit sane kantun memberi arti. Kuna punika kawangun antara aksara suara dan aksara wianjana. Dadosyane wangun kuna punika kecap sane kawangun antara aksara suara lan aksara wianjana sane sampun memberi. Wangun kuna punika kapale dados kalih. Inggih punika manut relasan kuna lan wangun manut ring swara kuna iucap. Inggih kali-kali sami sira sane kantun ingat nampi nika kuna. Yang guru nikah kacang ini alit sane kantun menue arti. Nggih, patut nika nggih. Nggih, sane mangken sira sane kantun ingat nampi nika wangun kuna. Yang Bu, Nggih, wangun kuna ini punika kecap sane sampun berarti. nggih, patut becik punika nggih. Nggih, sane mangken sira sane uning. Ring bahasa Indonesia jane wangun kuna nika kabar sapi. Yang Bu, bentuk kata Bu nggih. Nggih, becik nggih, sane sampun kacawis oleh Ayu. Nggih, wangun kuna punika ring bahasa Indonesia jane kabaos bentuk kata. Wangun kuna punika kapane dados kalih. Nggih punika wonten wewangsan kuna lan kuna manut ring swara kuna incang. Nggih, sira sane kantun ingat napi sane kabaos wangun kuna sane manut wewangsan kuna. Yang Bu, Nggih, ayo. Nggih, wangun kuna wangun Inggih kan iwau sampun kacawis oleh Ayu nika kuna arah. Sira sane uning maneh napi wonten sane kapale ring wangun kuna manut dewasa. yang Nggih, kuna kriya juga Bu. nggih becik. Kuna dia. Nggih, napi malih? Yang Bu, kuna kemana nih kamu? Nggih, becik nika. Napi malih? Yang Bu, kuna bilangan. Nggih, becik. Nggih, samian sampun becik nggih. Samian nika sampun persiling awis napi maten sane wonten ring wewangsa kuna. Sira sane uning napi nika kuna kriya. Yang Bu, kuna kriya inggih punika kuna sane mapitegas melaksanayang pekaryan utawi pelakon. Nggih becik nika nggih. Dicenin pepekatangan.